megalayapost.news. Kibabun kipajba kilatu chakawai ne kilimpung nya kali ki cloud ne ki surok bakoru khoram bansaki ki sam nya kali jong ki driver ki bala pentebet yaladi hagani ke kam nya kali ki surok bakoru khoram ki cloud kani ke 7th 4x4 off-road challenge hak bala penlong da ka adventures new trip off-roaders lane bala tip pajba kum ka ahor hak bala penlong hak snong malon deb hariboy district kum bala saki menta kasngi hadian ke jingpli pajba da presiden ka ahor ba demian umdor nen kasngi baki pajba ki layatu chakatai kilimpung menta kasngiru lasaki bagi pajba ki ba ye kate ke jenginya kali kilawan bansaki biang na kebenta bansaki ke jeng tibet ki driver ki basim benta hakani ke jengnya kali haki surok bakoru khoram kuman pen mau kani ke lempung yakob nya kali om dei tang ki driver ki bana ke jela ki balawan bansim benta henry lawan simentaru nadu na asam arunachal pradesh bat ki pat ki jela kani ke lempung yakob nya kali ke balai sngi ke bala sedang henen ke sngi bat on spen kut no lasai ke arpsan tarik urisa war hajar arpusan hakaba on wan men penha perda ba polling do MLA ke West Shillong bat ubadairu advisor ketenat social welfare bat ru menteri barim babat ya ketenat tourism ha ke bala kemi lenti bagi pajba kinwan bansaki ha gani ke jingpun kut no ya kani ke lempung Cok. Mari.
MegalayaPost.news